Dobar dan, dozvolite mi kao kolačaru da vas u ime članova Srpske omladinske kulturne organizacije pozdravim i da vam kažem dobro došli na slavu. Ovo je 4. godina kako slavimo svetog vladiku Nikolaja Velimirovića i stoga upili smo se ovde između ostalo kako bi kasnije ozvaničili saradnju između još tu organizacija iz Paraćina i Ćuprije. Govorit ćemo o duhovnom i svetovnom životu vladike Nikolaja Velimirovića, besediti u njegovu čast i recitovati pesme. Sada bih dao reč Stevanu Simonoviću. Hvala. Ja isto se pridružim pozdravima Aleksandrovi i htio bih da počnem sa time da ni peće tebe ni skromnijeg sagovornika kao što mene za to. Pogotovo što je meni veoma ovako, ajde da kažemo i teško, s jedne strane veoma romantično da govorim o vladiku Nikolaju, i me uvek to vrati u prošlost i u neka vremena koje su se po nečemu razlikovali od ovih, a to je da sam ja bio učenik druge godine gimnazije u Jagodini, pripadao ovoj generaciji koja nije imala veronauku, nije imala taj neki duhovni, kako bih rekao, duhovne instrukcije ili uopšte duhovno znanje, nije imala ni u školi, nije imala ni u porodici. I moje znanje, većine mojih vršnjaka o veri se zasnivalo na onome što smo mogli da odgledamo Ben Hurim i 10 Božjih zapovesti u vreme Božića ili Vaskrsa, zavisi šta su kad davali na televiziji. To je bila ta podloga na osnovu koja smo mogli da gradimo svoj verski identitet. I onda u trenutku onih, ajde da ih nazovemo demokratskih promjena 2000. godine i kasnije, ja u nekom svom ličnom lutanju, mnoštvo razočarenja i traganja naišao sam na jednu knjigu koju napisao jedan čovjek, koga sam pre toga samo sreo u jednoj knjizi 100 znamenitih Srba, vladika Nikolaj Velimirović, i za koga sam čuo da neki ljudi govore veoma afirmativno kako je bio neprikosnoven za svoje vreme i veoma posebno. Prva knjiga na koju sam naišao bio je Kroz tamnički prozor. I to mi je poslužilo dosta i usmerilo me i učinilo to da izgradi svoj identitet upravo u tim trenucima kada se naše društvo okretalo ka Evropi i otvaralo za tu zapadnu ideju i zapadnu demokratiju. Ja sam čitao reči vladike Nikolaja koji je pisao u logoru Dahau, gde je upravo pravio veliki kontrast prema toj Evropi. Gde nije imao mnogo reči hvale za nju i gde je nudio jednu posebnu alternativu za srpski narod. Kasnije, normalno, ja sam svoju tu ideju podelio sa svojim vršnjacima. Nakon toga došle su nove pesme pod Gorom, pa Rat i Biblija, pa Srpski narod od Teodoru, pa Misli o dobru i zlu. I mi smo čitali te knjige menjajući između sebe, saznavajući i prepričavajući. Normalno došla i knjiga Monah Kalist, gde je Monah Kalist, jedan čuveni naš duhovnik iz manastira Studenci, koji je vladika Nikolaj zamonaši u Ohridu, govorio o vladike Nikolaju slično onako kako je Ljubomir Nenadović u pismima iz Italije govorio o vladiki Petru II. Petroviću Njegošu. Ali najveći utisak na mene ostavila knjiga Reči o svečovima. Jer zapravo to je knjiga i to je bila autobiografija vladike Nikolaja, ako se može tako uslovno reći. Filozofi se trude da posmatraju jednu osobu kroz hermeneutičku perspektivu, a to je da gledaju delo autora i vremenski kontekst u kome je njegovo delovanje prošlo. A kod vladike Nikolaja imate spajanje sva ta tri aspekta u jedan. Njegov stil je on sam, njegovo vreme je on sam i njegovo delo je on sam. Svojevremeno je Nikola Tesla rekao da kada je Srbija pala pod tursko ropstvo, da je nastupio veliki mrak sa samo jednom zvezdom na nebu, da je to Petar II. Petrović Njegoš. A sa druge strane, jedan možda i verovatno veći genijalac od Nikole Tesla koji se rodio od srpskog roda, Ava Justin Popović, je upravo to mesto prepisao vladiki Nikolaju. Govoreći o tome da je srpski narod dugo posle Svetog Save čekao da ponovo dobije svoj autentičan izraz i da ga je dobio upravo u vladiki Nikolaja. Kod vladike Nikolaja imamo prisutno nešto što je teško shvatljivo današnjem čovjeku. S jedne strane, njegov život jednog dječaka koji se rađa u zapadnoj Srbiji,
selu Velić, njegovo dalje školovanje, njegove postdiplomske studije iz teologije i filozofije u Bernu i na Oksfordu i u Ženevi, gde se on vraća u Srbiju kao dvostruki doktor nauka, što je za današnje vreme, kamoli za to mi govorimo o prvoj polovini 20. veka, bilo nepojmljivo. Sa jedne strane, a sa druge strane jednog čoveka potpuno autentičnog, beskompromisnog čoveka koji je bio veran svojim idealima do kraja i koji je plaćao veliku cenu za to. I može se reći da je ceo njegov život upravo bio označen tim društvenim usporavanjem. Počeši od toga da opet se vratio sa 2 doktorata, njemu su tražili da završi 2 razreda gimnazije u Srbiji, kako bi mogao da bude profesor bogoslovije. Rekli su da nije dovoljno kvalifikovan za to mesto. Jako je verovatno u tom trenutku bio najobrazovaniji čovjek u Srbiji koji postoji, on može da se Balkanu, verovatno jeste to. Kada je završio ta 2 razreda gimnazije, onda su rekli da je studirao na zapadu, pa da nije dovoljno pravoslovan, pa ajde malo da ide u Rusiju da se pravoslavi. Po povratku iz Rusije on još jedan doktorat donosi iz istorije. I onda je opet sa jedne strane bio uvažavan od ljudi, sa druge strane osporavan. Monah Kalist, recimo, u toj knjizi koja se zove Monah Kalist, govori o toj patnji koju je vladika Nikolaj čuvao za sebe i kroz šta je prolazio, upravo zbog tog osporavanja, koji su mu često dolazili iz najbliže okolini. Čak Monah Kalist navodi taj primjer kad je vladika Nikolaj napustio Ohrid i otišao za Žiču, vladika Platno koji je preuzeo Ohridsku eparhiju, vrlo brzo je počeo da se obračunava sa Nikolajevim miljenicima, između ostalog sa Monahom Kalistom. Tako da se vidi da Nikolaj unutar i klira nije baš bio miljen čovjek, a sa druge strane njegovo zdanje, njegova duhovna veličina i njegova jednostavno svetost koju je zračio, niko nije mogao da spori, ljudi su je prepoznavali na svakom mestu. I onda dolazimo do te jedne paradoksalne situacije koja je u našem narodu prisutna od kako postoji, da mi svoje velikane imamo potrebu da uništavamo na svakom koraku. I tako se vidi jedan veliki događaj koji se desio u Nikolajevom životu, a to je njegovo totalno okretanje od tih, kako bi danas rekli, svetovnih stvari. Mene je začudilo kad sam čitao njegov govor na jubileju Šekspira. Njega su u domu imao svoje izlaganje, pored mnoštvo autora koji su bili. Meni je bilo onako krajnje čudno, on je izuzetno, to je jednom književnom aspektu prelep govor koji je dao. On počinje rečima, ja ne znam Šekspira, ali Šekspir zna mene. Čitajući njegova dela, ja pronalazim sebe. Ali sa druge strane, on recimo veliča engleski narod i diže ga do nebesa. Isti taj engleski narod koji je to vreme bio već predstavio da bude kolonijalna sila koji je opljačkao 1/3 sveta, koji je odgovoran za smrt ko zna koliko miliona ljudi, u ukazivanju vladike Nikolaja on dobio neke tako gotovo nebeske aspekte, on hvali taj narod, hvali neke njihove osobine. Meni je to bilo veoma nejasno kako se njemu mogu desiti da on o Engleziju govori na taj način. Kasnije u nekom svom razmišljanju došao sam do ideje da jednostavno možda nije ni bio upoznat sa pravom prirodom Englezije, njihovih kolonijalnih vlasti, a možda i sam bio dosta zaslepljen tim sjajnim zapada koji postoji. I ja bih lično uvek delio na Nikolajev rad, na mladog Nikolaja i na pozom Nikolaja. Slično kako Tjele Marksu, tezom Feuerbachu, koje su onako rani radovi, a kasnije kapital dolazi kao. Tako da, neki kažu da se njegov prelom desio tokom boravka u Ohridskoj eparhiji, njegovim tim dugim šetnjama pored Ohridskog jezera, da je nastaje to kapitalno delo duhovne lirike, molitve kraj jezera, da je on jednostavno tu možda je tu imao i uticaj njegovo druženje sa Tagoreom, rabinarom, i vidimo u indijskim pismima da on indijsku kulturu i njihovo verovanje doživljava na poseban način, ali dolazi do jednog njegovog potpunog okretanja, gde on od čoveka koji učinje zapadom i zapadnom kulturom i Evropom zauzima potpuno suprotno stav. I jednostavno on raskida sa tom lažiju. I to je upravo i ova rečenica koja je ovde prisutna. To je njegov sud u Evropi, u evropskoj tekovini, u evropskoj civilizaciji, u Evropskoj uniji ako hoćete.
dok on nudi jednu drugu ideju, njegova ideja je Hristos. To je njegova polazna i završna tačka. Hristos je glavni junak svih njegovih knjiga, svaki njegov smisao i sve oko čega se Nikolajeva misao vrti. Najbolje se to može vidjeti ukoliko se čitaju njegove duhovne pesme koje je postavio, hvala Bogu, dosta. On inače bio ovako izvrstan virtuoz na fruli, pa je i komponovao muziku za te pesme, dan danas ovako u crkvama sačuvane i tekstovi i melodije za te pesme. Tu se vidi njegova vera, ali i njegova opčinjenost Hristu. I on može da izgovori jednu pesmu koja kaže tebi, samo tebi. I njegovo nada i polaganje nade i verovanje u presvetu Bogorodicu kada piše istočice živonosni. I hiljade drugih pesama, tačno se vidi njegovo određenje da on jednostavno više ne vezuje sebe za ovaj svet. Opet oživljava tu apostolsku ideju koju apostol Pavle govori da mi nemamo kuće novog sveta. I da hrišćani uvek mora da budu okrenut ka njemu. I da sve te političke ideje, priče, iluzije, stranke, politike, da je sve to priča, jednako kolokvijalno da kažemo za malu decu i da to jednostavno toga nema ništa. Da postoji samo jedan smisao, jedan cilj, jedna nada, jedna ideja, a da je to Hristos. To je neko moje mišljenje, malo konkretno time, jedan naš akademik, ovako neki ga smatruju trenutno za najpametnijeg u našem narodu, neki Svetoslav Jarić, je svojevremeno izdao svoj sud da vladika Nikolaj jeste u nekim trenucima bio učinjen zakonom, dok recimo Ava Justi kaže da apsolutno nikad nije bio učinjen zakonom, da je ostao u kretičnom početku do kraja. Ali taj Nikolajev zaokret i tako njegovo ukidanje veze sa Zapadom, ali sa druge strane uvek prisutan pad humanističke ideje. On svom glavnom junaku u reči o svečoveku ga naziva Nanda Brahmi Gavran Sida Adam Bebe. U njegovoj knjizi rame uz rame govore Sokrat, Buda i Mojsije. On je tražio taj način da pomiri celo čovečanstvo, svako verovanje. Ne na neki ekumenistički način da sad da ideju dalje, sad svi smo mi, da se uhvatimo za ruke i da pevamo i igramo. Već da nađe u svakom narodu ono što je najbolje. A i sa druge strane da na jedan kritički način bude okrenut ka tome šta ne valja. I da ne treba da gradimo svoj uzor kad ne nečemu što samo ne valja. U prostavnički prozor onda je jedno mesto gotovo da kaže, a vi Srbi odlučite da li ćete sa Evropom ili ćete sa Hristom. Ili, kako drugo kaže, da li ćete sa svojim slavnim presima ili ćete sa ovim krštenim varvarima. I njegova tuga zbog evropskog stanja se tačno vidi u završnici reči o Svečoveku, gde on prikazuje Hrista koji se ukrcava na brod koji plovi od Evrope i napušta je i okreće se ka njoj i kaže joj: Evropo, prokleta nerokinjo proroka, da je duh moj, duh sveti koji od oca ishodi za divnim svinjama išao ovoliko, oni bi se pokrstili mesto čekinja rashodnih svila, a ti nisi tela. I onda daje jednu tako lepo romantičnu ideju kako negde daleko kraj vatre, kako ih ko naziva magi, čarobnjaci azijski stoje, gledaju zvezde i postaju u radosti jer im je zvezda javila da se car vraća iz Pogonske. I opet, kao i Sveti Sava i kao i mnogi drugi naši ljudi, vladika Nikolaj za život u sudbinu da umre van Srbije, u stranoj zemlji, u tuđoj zemlji, dok je u svojoj zemlji bio proglašen za izdajnika, za saradnika okupatora, za klerofašistu, za Hitlerovog miljenika. Čak se desilo da je jedna komunistička institucija zvana Udruženje sveštenika komunističkih način instalirali sindikat u crkvi u svoje vreme, da bi osporili vlast crkvenih vladika. Oni su napravili udruženje sveštenika gde su sveštenici mogli da se učlanjuju i da se bore za svoje pravo unutar crkve, što onako kanonski i ekvisionalno nema veze s mozgom. Jer je to postojalo samo udruženje sveštenika pod komunističkim patronatom, izdaje saopštenje i proglašava Nikolaja za otpadnika od vere, za izdajnika, zločinca. I to je njegov život, da on odlazi ne u srpsku crkvu, dijasporu, nego u rusku, u manastir Svetog Tihona, i da tamo provodi svoje zadnje dane, verovatno sanjući opet da vidi svoju zemlju, jer pored Boga i svog naroda on nikom nije nimao više srca.
Ja sad ne znam, malo nisam baš bio sistematičan, nadam se da ste me razumeli u stvari što ideju koju sam htio da prenesem. Koliko možda ima neko pitanje, koliko sam u stanju odgovorit ću. Hvala na pažnji. Sada dajem reč Dušanu Markoviću, predsjedniku Studentskog parlamenta Pedagoškog fakulteta u Jevnu. Izvolite. Prvo pre svega, dobrodošli u Javnu i pomaže Bog. Brat je rekao na početku dobar dan, ja ću da kažem pomaže Bog. Vladika Nikola je za Vidovdan 1916. godine imao jednu fantastičnu besedu u Londonu, koju ću ja sad to probati da dočaram, pošto Racić koji je obično to daje 5 do 12, probat ćemo da to bude kako valjano. Gospodo i prijatelji, došao sam iz Srbije, iz evropske ponoći. Tamo nigde ni zračka svetlosti, sva je svetlost pobegla sa zemlje na nebo i jedino nam odozgo svega. Pa ipak, mi nejaki u svemu, sada ovako jaki samo u nadi i veri, u skoro svanuće dana. Zahvalan sam lordu, arhijepiskopu Kenterberijskom, koji mi je omogućio da nas sveti Vidovdan ovog leta gospodnje 1916. godine u ovoj prekrasnoj crkvi Svetog Pavla, pred njegovim veličanstvom, kraljem Đorđem V i najuglednijim Englezima mogu da vam se obratim. Gospodo i prijatelji, ceo dan juče proveo sam razgledajući ovaj veličanstven hram, koji je ponos Engleske i ponos hrišćanstva. Ja sam vidio da je on sagrađen od najskupocenijeg mermera, donešenog iz raznih krajeva imperije u kojoj sunce ne zalazi. Video sam da je sagrađen od granita i mermera koji su isklesali talasi stotine mora i okeana. I da je ukrašen zlatnim, dragim kamenjem, donetim iz najskupocenijih rudnika Evrope i Azije. I uverio sam se u ovaj hram da se sa pravom ubraja u jedne od najlepših, ako ne i najlepših hrišćanskih svetinja. No, gospodo i prijatelji, ja dolazim iz jedne male zemlje na Balkanu u kojoj ima jedan hram i veći, i lepši, i vredniji, i svetiji od ovog hrama. Taj hram se nalazi u srpskom gradu Nišu i zove se Ćelekula. Taj hram je sazidan od lobanja i kostiju mog naroda. Naroda koji je 5 vekova stojao kao stameni branik Azijatskog mora na južnu kapiju Evrope. A kad bi se sve lobanje i kosti uzete, moglo se i ugradile u jedan veliki hram, mogao bi se podići hram 300 metara visok i toliko širok i dugačak. I svaki Srbin bi onda mogao podići ruku i pokazati: ovo je glava moga dede, moga oca, moga brata, moga komšije, moga prijatelja, kuma. 5 vekova Srbija lobanjama i kostima svojim brani Evropu da bi ona živela srećno. Mi smo tupili našim kostima turske sablje i obarali divlje horde koje su srljale kao planinski vihor na Evropu. I to ne za jednu deceniju, niti za jedno stoleće, nego za sva ona stoleća koja leže između Rafaela i Širera. Za sva ona bela i crvena stoleća u kojima je Evropa vršila reformaciju vere, reformaciju nauke, reformaciju politike, reformaciju rada, reformaciju celokupnog života. Rečju kada je Evropa vršila smelo korigovanje i bogova i ljudi i prošlosti i kada je prolazila kroz jedno čistilište, telesno i duhovno. Mi smo kao strpljivi robovi, mi smo se klali sa neprijateljima njenim, branili ulaz u to čištilište.
i drugom rečju, dok je Evropa postajala Evropa, mi smo bili ograda njena, živa i neprobojna ograda divljeg trnja oko pitone ruže. Na Vidovdan 1389. godine srpski knez Lazar sa svojim hrabrim vojnicima stao je na Kosovu polju na branik hrišćanske Evrope i dao život za odbranu hrišćanske kulture. U to vreme Srba je bilo koliko i vas Engleza, a danas ih je 10 puta manje. Gde su? Izginuli su braneći Evropu. Sada je vreme da Evropa Srbiji vrati taj dug. Samo da se nadovežem na taj govor vladike Nikolaja, to je bilo u periodu početka Prvog svjetskog rata i on je nakon tog govora naterao Engleze, možete da zamislite da naterate Engleze da kleknu i da se pomole za srpske vojnike. Nije da zapravo pravi Vračić, jer to klečenje se desilo tokom pregovoru u Versaju, gde je vladika Nikolaj već rezigniran, Ali Englezi rekao da su u Versaju svako imao predstavnika, samo Bog nije imao. I on je obraćajući se Englezima zapravo rekao cijeloj Evropi da kolene Evropu. Kaže da molite oprošte od Boga, njega niste pitali ni za što. Normalno sad koja je reakcija njih bila, možda vreme najbolje pokazuje. I mi osjećamo to svoj koži veoma dobro kako se odreaguje njegove reči, koliko je dotaklo njihovu savest. Jer znate i sami kako je Prvi svjetski rat išao i kako je srpska vojska za malo žrtvovana da car Nikolaj nije zapretio izlaskom i koliko smo mi zapravo bili pitni njima. Izvinite, moram skrenuti sa teme u kontekst ovih događaja u Makedoniji. Nešto se interesovalo pa sam malo počešljio. I vidio sam na jednom filološkom analizu zapravo Makedonci i Bugari govore istovetan jezik. 95% je istovetan. A mi smo sa tim Bugarima stvorili vekovno neprijateljstvo u drugom balkanskom ratu u Makedoniji. I čisto mi interesuje da li taj rat sa Makedonije nije se desio pod nalogom Engleza. Da su oni na taj način utičući na kralja Petra i na regenta Aleksandra jednostavno gledali da posebi to večno sebe neprijateljstvo Srba i Bugara. Jer generalno ako će pogledamo, Makedoniji danas nije u Srbiji, niti će ikada biti, sve ako ih okupiramo što opet nije normalno. Taj narod se doseća srpskima, mi smo opet s jedne strane jedan narod izuzetno blizak i etnički, i religijski, i kulturološki, kakav je bugarski zauvek okrenuli protiv nas. I čisto mi onako pada na pamet kolika je uloga engleski bila i tu. Izvinite da vam skrepim, malo mi. Čiji si ti, maleni narode srpski? Mi smo deca Hristova i duhovni potomci Svetog Save Nemanjića, onoga nesravnjivog muža koji za svoj narod učini sve. Sve. Nešto jedan veliki čovjek može učiniti nego što ni legioni velikih ljudi u drugim narodima nisu umeli ni mogli učiniti. Nekoliko stoleća našeg županskog vremena provedeno je u kolebanju između crkvene vlasti vizantijske i crkvene vlasti rimske. Svaki župan srpski cenio i merio da li je bolje da svoj narod pokori vlasti vizantijskoj ili rimskoj. Sveti Sava je izumeo treću vlast, ni vizantijsku ni rimsku. To je vlast slobodne nacionalne crkve. Ta treća vlast, koja nije tuđinska ni internacionalna, presekla je vekovno kolebanje naših župana između Vizantije i Rima i trasila je jedan savršen istorijski put kojim Srbi danas hode. Ako Srbi brojno ne spadaju velike narode, njihov život i njihova istorija predstavljaju jedino filigran delo od neiskazane harmonije i krasote. Zato imamo da blagodarimo svome duhovnom rodonačelniku i ocu Svetitelju Savi, koji nije dozvolio da ni strani knjaz, ni strani papa upravlja životnom sudbom srpskog naroda, nego je ustanovio tuđu vlast, nacionalnu i za državu i crkvu. Čiji si ti, maleni srpski narode? Mi smo potomci svetih duhovnika i svetih kraljeva, zadužbinara i svečara iz Svete Loze Nemanjića. I najsilniji vladari naši kao i ubogi pustinjaci, bogomoljci, nazivahu sebe slugama gospodnjim i poimahu mirno vreme kao službu Bogu, a rad kao žrtvu Bogu. Otuda zadužbinarstvo njihovo, otuda i svečarstvo. Svojim divotnim zadužbinama okitiše oni i osveštaše svu zemlju svoju.
a proslavljanjem krsnih svetitelja proslaviše nebesnog Oca i Tvorca tih svetitelja. Kako drugi vladari naši, tako i slavni Lazar Kosovski, zadužbinar ove crkve Ravanice, današnje naše domaćice i slavljenice, koja nas je svojim svetim magnetizmom k sebi privukla sa svih strana. I još jednom da odgovorim na pitanje, čiji ste vi, mali Srbi? Mi smo potomci kosovskih junaka koji se žrtvovaše za časni krst i slobodu zlatnu, samonikli i bujne grane narodnog drveta koje na Kosovu bi skresano do stabla i slabo srubljeno do blizu korena. Ne usaknu to drvo jer ga krv krstnih mučenika oživotvori. Ne usuši se srubljeno stablo jer carstvo nebesno koje vitezovi krsta izabraše dade mu snagu do zeleni i pusti grane. Ovo su reči svetog vladike Nikolaja. Samo dajem reč Aleksandru Raciću. Gospodo srpska, braćo i sestre u Hristu Bogu. Evo zašto je rečeno da je teško biti Srbin. Evo šta je to srpski nacionalizam. To je ram u kome je ikona Hristova. To je dom u kome je Hristos domaćin. To je brak u kome je Hristos blagoslovitelj. To je selo i grad u kome je Hristos načelnik. To je država u kojoj je Hristos car. To je umetnost u kojoj je Hristos čarobnjak. To je škola u kojoj je Hristos glavni učitelj. To je crkva u kojoj je Hristos pravosveštenik. Šta je to srpski nacionalizam? To je borba u kojoj je Hristos jedini vojskovođa. To je stradanje u kome je Hristos glavni stradalnik. To je muka gde se Hristos muči kroz nevinu decu. To je mrak u kome je Hristos jedina sveća. To je robovanje koje je izdržljivo samo sa Hristom. Šta je to srpski nacionalizam? To je ustanak protiv nepravde s barjakom Hristovim. To je pobeda s pevanjem Hristos Voskrese. To je pesma koja Hristovo ime slavi. To je veselje gde anđeli Hristovi sa ljudima igraju. Šta je to srpski nacionalizam? To je tkivo istorije srpskog naroda kome je osnova potka Hristos, a potka sveci, svetiteljke i junaci i mučenici Hristovi. To je molitva do poslednje suze i poslednje kapi znoja. To je post dokle oči ne postanu 2 puta veće. To je žrtvovanje za Hrista i svega imanja i sebe sama. To je snežna čistota u devičanstvu i anđelska vernost u braku Hrista radi. To je sreća u samoći, sreća u braku, sreća u društvu, sreća u pobratimstvu, sreća u kolibiji na prestolu, sreća u oba sveta u ime Hrista Boga. Eto, zbog čega je rečeno da je teško biti Srbin, a to je rečeno i komšijama srpskim i izdajnicima srpskim kojima je nacionalizam ran u koji oni stavljaju neku drugu sliku koju im protivnici Hristovi guraju u ruke. Draga braćo i sestre, na samom kraju da vam se svima zahvalim što ste došli večeras da uveličate naš skup. Ovde večeras su sa nama naši dragi prijatelji, neki su opravdano nisu prisutni večeras ovde s nama, ali drago mi je da ste vi tu i da ćemo ove 4 godine koje danas slavimo, pošto je danas polj slave i 4 godine rada i postojanja Srpske omladinske kulturne organizacije. Ja bih se zahvalio Alternativnom kulturnom centru koji nam je omogućio da večeras budemo ovde. Ono što želim da kažem, evo danas nakon 4 godine rada organizacije dosta toga smo učinili. Ljudi koji su ovde znaju kako smo to činili, da nismo imali sredstava, ali da smo sve ono što smo zamislili ostvarili do kraja. Mnogo toga je pred nama, svesni smo da živimo u veoma teškim trenucima, ali da je ovo za nas, kao što ga rekao i vladika Nikola, ovo je neka duhovna hrana nas mladih ljudi i to je neka vodilja da idemo dalje i da našem narodu na neki način i ovoj zajednici možemo da to prinesemo nešto našim radom. Kada smo formirali organizaciju pre 4 godine, to je bilo na Pedagoškom fakultetu, i ja i Duša kada smo pravili taj, kako bih rekao, tu našu ideju, ideologiju organizacije, prva od tačaka bila je ujedinjenje srpske omladine i sabornost srpske omladine. Evo večeras,
Posle 4 godine truda i rada, večera su sa nama predstavnici studentske organizacije iz Paraćina, jedne mlade organizacije omladinske u Ćupriji. Ćuprija je posle mnogo godina dobila jednu ozbiljnu i mladu, odnosno omladinsku organizaciju i oni su večera sa nama. Zašto sam rekao sabornost i jedinstvo? Večeras ćemo potpisati sporazum o regionalnoj saradnji, odnosno saradnji ta 3 grada, Jagodini, Ćupriji i Paraćinu, i prosto na taj način ujedinjujemo omladinu ova 3 grada. Ja ću zamoliti Stevu i Aleksandra da sada sednu publiku, a zamolio ću Rajka i Miloša da priđu i da svečano potpišemo sporazum. Pošto smo potpisali memorandum, čisto da vam pročitam šta predstavlja memorandum. Znači, memorandum o saradnji Srpske omladinske na zajedničkom sastanku koji je prethodio pre ove večeri, na zajedničkom sastanku predstavnika Srpske omladinske kulturne organizacije iz Jagodine, studentske organizacije Paraćina iz Paraćina i Udruženja mladih Ćuprija iz Ćuprije, održanog 3.5.2017. godine, donešena je odluka o bližoj saradnji sve 3 organizacije radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i bolje regionalne saradnje. Konstatuje se da je ovaj memorandum o saradnji potpisan istog dana 3.5.2017. godine u Jagodini. Veče ću završiti, naravno... Nećeš da završiš. A još uvijek neće. O, dresovi. Za vas? Da, dresovi. Rekla je ovo, Prvo za mene. Čemo reći? Raci ću sutra ti donosim džak majica. A mi smo pripremili po jednu flašu vina, pošto je to tradici doći jednu fotografiju. Svi zajedno. Može samo... idemo sad izbacimo. To je svoj moje prst. Još jednom vam veliko hvala. Pošto su kolege iz Paraćina su već dobile majice. Hvala lepo, hvala vam još jednom. Aha, dobro sam. Hvala. Vi ćete dobiti posle vina. Ali sa našom etiketom. I evo taj memorandum upravo je deo tih reči: daj Bože da se Srbi slože, obože i umnože. Bog nas pogleda i hvala vam.